As free peoples, as an alliance, we will stand firm and united to meet the test of this moment. Kolmapäeval 3. septembril külastas Eestit Ameerika Ühendriikide president Barack Obama. Nordea kontserdimajas peetud kõnet olid oodatud kuulama ka TTÜ tudengiorganisatsioonide esindajad ning loomulikult oli kohal Tipikas TV. Kõne, kus USA president tsiteeris Heinz Valku ja Maria Underit, pani publiku pidevalt plaksutama ning tagasiside kõne kohta oli väga positiivne. Loodetavasti andis Obama kõne tipikatele inspiratsiooni suurteks ideedeks ja tegudeks. We reject the idea that people cannot live and thrive together just because they have different backgrounds or speak a different language. And the best antidotes to such distorted thinking are the values that define us. Not just in the Baltics, but throughout Europe. We must acknowledge the inherent dignity and human rights of every person.